Ako smo svi spremni i u nadi da će tehnički da će biti sve u redu, ja bih da vas pozdravim. Uvaženi predstavnici medija, uvažene ekscelencije, uvažena sutkinjo Korner, poštovane sudije, sutkinje, predstavnici tužilaštva, predstavnici suda BiH i svih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, drage kolege. Hvala vam što ste danas ovdje u ovako velikom broju da predstavimo izvještaj sutkinje Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Uvodno obraćanje će imati ambasadorca Kathleen Kavalek, šefica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a prije toga ću vam samo dati par napomena, a to je da sam ugasila ton svima. Vi svi imate priliku da sebi vratite ton ako želite da govorite. Molila bih medije kad dođemo do toga da podignu ruku i da postave pitanje, iako smo mi već neka pitanja dobili unaprijed. I dužnost mi je naravno da vas obavijestim sve da snimamo ovu sesiju, naravno snimaju i mediji, snimamo i mi ovu sesiju, tako da će biti dostupni materijali kod nas. Ali o tehničkim detaljima možemo i kasnije. Uz konsekutivni prevod obratit će vam se ambasadorca Kathleen Kavalek, šefica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ambasadorce, please. Thank you so much, Željka, for that introduction. We will be using consecutive translation today, so I will stop periodically to allow the interpreters to translate. Hvala Željka na ovom uvodu. Ja ću govoriti tako što ćemo koristiti konsekutivni prevod i povremeno ću se zaustaviti u svom obraćanju da bismo mogli omogućiti prevođenje. Your Excellencies, distinguished judges, prosecutors and other guests, dear journalists, dear colleagues, good morning. Vaše ekscelencije, uvažene sudije, tužioci i drugi gosti, poštovani novinari, poštovane kolege, dobro jutro. I'm delighted to present the report Improving War Crimes Processing at the State Level in Bosnia and Herzegovina, written by Judge Joanna Korner as a follow-up to her first report from 2016. Izuzetno mi je zadovoljstvo predstaviti izvještaj pod nazivom Unapređenje procesuiranja ratnih zločina na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, koji je napisala sutkinja Joanna Korner kao nadogradnju njenog prvog izvještaja iz 2016. godine. This report is part of the project entitled Strengthening Rule of Law by Improving War Crimes Processing in Bosnia and Herzegovina, which was generously funded by the government of the United Kingdom. Izvještaj je dio projekta pod nazivom Jačanje vladavine prava putem unapređenja procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, velikodušno finansiranog od strane vlade Ujedinjenog kraljevstva. On behalf of the mission, let me express our gratitude to the UK and particularly to Ambassador Field for the continued support towards the BIH judiciary and war crimes processing. This makes a real difference to the lives of citizens across the country. U ime misije izražavam našu zahvalnost Ujedinjenom kraljevstvu, a naročito ambasadoru Fieldu na kontinuiranoj podršci pravosuđu Bosne i Hercegovine i procesuiranju ratnih zločina. Time se istinski unapređuje život građana u cijeloj državi. Judge Korner, thank you for your expertise and commitment in delivering this crucial assessment despite the difficult circumstances this year. Sutkinjo Korner, hvala vam na vašem stručnom znanju i predanosti u izradi ove ključne procjene bez obzira na teške okolnosti ove godine. On behalf of the mission, I would also like to thank President Debevec and Chief Prosecutor Tadic for their cooperation throughout the implementation of the project, particularly for their support during Judge Korner's visit in January 2020. U ime misije bih se također željela zahvaliti predsjedniku Debevcu i glavnoj tužiteljici Tadić na njihovoj saradnji tokom cijele provedbe projekta, a naročito na njihovoj podršci tokom posjete
sutkinje Korner u januaru 2020. godine. This project was designed to address challenges identified in Judge Korner's first report in 2016 and to complement the mission's work in assisting the prosecutor's office of BIH in improving war crimes case processing. The project's activities have included development and delivery of a war crimes data management system for strengthening investigations and case development, conducting trainings led by international experts on complex legal concepts and war crimes cases, and development of guidelines and handbooks aimed at standardizing and improving existing practices in the prosecutor's office related to mentoring, investigations, and drafting indictments. Ovaj projekat je osmišljen sa ciljem da se pozabavi izazovima identifikovanim u prvom izvještaju sutkinje Korner iz 2016. godine i da nadopunjuje rad misije na pružanju pomoći tužilaštvu Bosne i Hercegovine da unaprijedi procesuiranje predmeta ratnih zločina. Aktivnosti u okviru projekta su uključivale kreiranje i primopredaju sistema za upravljanje podacima u vezi sa ratnim zločinima u svrhu jačanja istrage i razrade predmeta. Obuke koje su vršili međunarodni stručnjaci na temu složenih pravnih koncepata u predmetima ratnih zločina i izradu smjernica i priručnika sa ciljem standardizacije i unapređenja postojeće prakse tužilaštva Bosne i Hercegovine u vezi sa mentorskim radom, istragama i izradom optužnica. With the completion of the project's technical support activities, Judge Korner was invited back to evaluate implementation of recommendations from her 2016 report, as well as to assess processing of war crimes cases in BIH at the state level in 2020. Po završetku aktivnosti tehničke podrške u okviru projekta, sutkinja Korner je pozvana u ponovnu posjetu da evaluira provedbu preporuka iz njenog izvještaja iz 2016. godine, kao i da procijeni procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini na državnom nivou u 2020. godini. As you have seen, this report focuses on many of the same issues raised in Judge Korner's first report. These are, among other things, related to the management and organization of the prosecutor's office of BIH, case management, the backlog and transfer of cases to entity and Brčko district courts, and issues related to drafting of indictments. Kao što ste vidjeli, izvještaj se fokusira na mnoga od istih pitanja koja su bila pomenuta u prvom izvještaju sutkinje Korner. To su između ostalog pitanja u vezi sa upravljanjem i organizacijom tužilaštva Bosne i Hercegovine, upravljanjem predmetima, neriješenim predmetima i prijenosom predmeta na sudove u entitetima i Brčko distriktu, kao i pitanjima u vezi sa izradom optužnica. Although by the end of 2019, the BIH judiciary had made progress in tackling the backlog of war crimes cases, having completed over 570 proceedings involving more than 870 defendants, the current report clearly indicates a significant room for improvement of the functioning of the prosecutor's office. Iako je do kraja 2019. godine pravosuđe Bosne i Hercegovine ostvarilo napredak u hvatanju u koštac sa neriješenim predmetima ratnih zločina, završivši rad u više od 570 postupaka koji su uključivali više od 870 optuženih, današnji izvještaj jasno ukazuje na značajan prostor za unapređenje funkcionisanja tužilaštva Bosne i Hercegovine. To illustrate this, let me touch on the reduction of the backlog, which currently involves more than 4,800 potential suspects and 481 cases with known suspects. Da bih to ilustrovala, dozvolite mi da se osvrnem na smanjenje broja neriješenih predmeta koji trenutno uključuju više od 4800 potencijalno osumnjičenih osoba i 481 predmet sa poznatim osumnjičenim osobama. As the mission has stated before, to reduce the backlog, there's an urgent need to ensure that the less complex cases are transferred to the entity level without further delay. Only this would allow the BIH prosecutor's office to focus its resources in a timely manner on the most complex cases involving the highest level perpetrators. Kao što je misija ranije navela,
da bi se smanjio broj neriješenih predmeta, postoji hitna potreba da se osigura da manje složeni predmeti budu preneseni na entitetski nivo bez daljeg odlaganja. Samo će to omogućiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine da pravovremeno fokusira svoje resurse na najsloženije predmete koji uključuju počinioce najvišeg ranga. Ongoing delays by the prosecutor's office of BIH in transferring all of the less complex cases in its backlog represents a major obstacle to the delivery of justice. The effective distribution of cases is one of the key goals of the National War Crimes Processing Strategy because it's the only possible way that the domestic judiciary can process all the remaining cases in the foreseeable future. Postojeće odlaganje od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine da prenese sve manje složene neriješene predmete predstavlja jednu od glavnih prepreka postizanju pravde. Djelotvorna distribucija predmeta je jedan od ključnih ciljeva državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, jer je to jedini mogući način za domaće pravosuđe da procesuira sve preostale predmete u doglednoj budućnosti. Today, thousands of potential suspects have yet to be investigated, including many of those most responsible for atrocities that took place during the war. This continuing delay leaves survivors and victims' loved ones in limbo. Danas, hiljade potencijalno osumnjičenih osoba tek treba istražiti, uključujući mnoge od onih koji su najodgovorniji za zločine koji su se desili tokom rata. To kontinuirano odlaganje ostavlja preživjele i rodbinu žrtava u neizvjesnosti. For the same reason, the BIH Council of Ministers must also finally adopt the revised National War Crimes Processing Strategy, which has been pending for more than 2 years. The revised strategy would provide more precise criteria and strengthen oversight. These aspects are clearly needed. Iz istih razloga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine mora također konačno usvojiti revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, što se čeka već više od 2 godine. Revidiranom strategijom bi se omogućili precizniji kriteriji i ojačao nadzor. Ti aspekti su jasno potrebni. I sincerely hope that our successful cooperation with the prosecutor's office of BIH and judiciary more widely will serve as the basis for their thorough consideration and implementation of Judge Corner's recommendations. There's really no more time to waste. Iskreno se nadam da će naša uspješna saradnja sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i sa pravosuđem u širem smislu poslužiti kao osnova za njihovo temeljito razmatranje i provedbu preporuka sutkinje Korner. Zaista nema više vremena za gubljenje. The mission will monitor the implementation of the recommendations made through its regular activities, including trial monitoring. We stand ready to support this process. Misija će pratiti provedbu preporuka putem svojih redovnih aktivnosti, uključujući praćenje sudskih postupaka. Mi stojimo na raspolaganju da podržimo ovaj proces. Once more, let me thank Judge Corner. Without her dedication throughout the preparation of this assessment, we would not be here today. We're fortunate, in fact, that she's able to join us today to answer your questions about the report. Još jednom mi dozvolite da se zahvalim sutkinji Korner. Bez njene predanosti tokom cijele pripreme ove procjene ne bismo danas bili ovdje. Sretni smo što je ona u mogućnosti da nam se danas pridruži da bi odgovorila na vaša pitanja u vezi sa izvještajem. And I also want to express our thanks for the cooperation of the Prosecutor's Office of BIH, the High Judicial and Prosecutorial Council, and the Court of BIH, and all others who supported Judge Corner in her efforts. Također želim da izrazim našu duboku zahvalnost na saradnji tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudu Bosne i Hercegovine, kao i svima ostalima koji su podržali napore sutkinje Korner. I hope that by taking the findings of this report into account, the pace of war crimes processing will pick up.
Only in this way can BIH authorities ensure that victims and their families receive the justice that they are due. Nadam se da će se, uzimajući u obzir rezultate ovog izvještaja, procesuiranje ratnih zločina ubrzati. Samo na taj način mogu vlasti Bosne i Hercegovine osigurati da žrtve i njihove porodice dođu do pravde koja im pripada. So thank you all for being here today. Thank you for your attention. And I will now hand over the floor to Ambassador Field and ask him to say a few words. Hvala vam svima što ste danas došli. Hvala vam na pažnji. Sada ću dati riječ ambasadoru Fieldu i zamoliti ga da kaže nekoliko riječi. Hvala vam, ambasadorce Kavalek. Ja ću samo napomenu dati našem kolegu Žoltu da neće biti potrebe za prevodom ambasadorovog govora. Ambasador Field, please. Thank you. Hvala puno. Hvala ambasadorici Kavalek na njenom obraćanju. Veliko mi je zadovoljstvo što su danas sa nama viši predstavnici BiH pravosuđa u tako velikom broju. Ja to vidim kao snažni pokazatelj ozbiljnosti sa kojim će se raditi na slučajevima ratnih zločina i na implementaciji stavki iz izvještaja sutkinje Korner. I drago mi je što danas dijelim ekran sa sutkinjom Korner. Sutkinja Korner ima preko 26 godina iskustva u pravosuđu i tužilaštvu u Ujedinjenom Kraljevstvu i na međunarodnim sudovima. Ona je krivično gonila slučajeve ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Radila je na nekim od najsloženijih slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući pronevjeru i ubistva. Njeno obimno iskustvo i stručnost su rezultirali u tome da ona bude kandidat Ujedinjenog Kraljevstva na izborima za Međunarodni krivični sud u decembru. Svo ovo znanje i stručnost je uložila u reviziju rada na slučajevima ratnih zločina u BiH. I ovaj izvještaj dolazi u važno vrijeme za rad BiH na slučajevima ratnih zločina. Nakon 25 godina od završetka rata, još uvijek je 600 neriješenih slučajeva koji obuhvataju 4.500 osumnjičenih. Kako vrijeme prolazi, sve je teže rješavati ove slučajeve. Napredak usporava. U međuvremenu žrtve i njihove porodice čekaju pravdu. Čeka se da Vijeće ministara odobri revidiranu strategiju za ratne zločine na državnom nivou. Ova strategija bi postavila nove ciljeve, pružila dodatnu motivaciju i pokazala političku predanost da se dostigne pravda. Mi ohrabrujemo Vijeće ministara da što prije usvoji revidiranu strategiju. Diljem BiH istražitelji, tužioci i sudije zajedno rade na rješavanju slučajeva ratnih zločina. Stotine do sada završenih slučajeva su dokaz njihove predanosti i umijeća. Činjenica da ovi slučajevi, uključujući počinioce iz svih zajednica, pokazuje njihovu nepristrasnost i profesionalnost. Putem našeg financiranja rada OSCE-a na slučajevima ratnih zločina dali smo podršku da se omogući tužiocima da rade svoj posao, uključujući i putem sredstva za upravljanje podacima o ratnim zločinima. Izvještaj sutkinje Korner se uveliko zasniva na razgovarima sa istražiteljima, tužiocima i sudijama. Uvjeren sam da će njeni praktični prijedlozi omogućiti stručnjacima u polju prava da bolje rade svoj posao i da doprinosu naporu da BiH finalizira završetak rada na slučajevima ratnih zločina. Zadovoljstvo mi je da vam preporučim izvještaj i ohrabrujem BiH sudove i tužilaštva
da implementiraju njene preporuke. Hvala puno. Zahvaljujem se ambasadoru Mattu Fieldu, britanskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini i molim sutkinju Corner da vam se obrati. Judge Corner, please. Just please unmute yourself. Excuse me. Yes. Thank you. Dobar dan, and I'm very sorry that despite all my years of visiting Sarajevo, living in Sarajevo, I have not learnt as much as 1/20 of the language that Ambassador Field has just displayed. Regrettably, it means I didn't understand a word of what Ambassador Field said, but I hope that I have a general idea. I'm sorry that the pandemic doesn't allow me to come to Sarajevo. Dobar dan svima i žao mi je što i pored godina koje sam provela u Bosni i Hercegovini i živeći u Sarajevu nisam naučila niti 20. dio onoga što je naučio ambasador Field i nisam razumjela ono što je govorio, ali imam neku opštu sliku o tome. Žao mi je što je pandemija mene spriječila da dođem u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu. The pandemic, however, has highlighted the importance of the recommendations I make, which I hope are acceptable to all, to increase the level and the rate at which war crimes trials are progressing. Pandemija je zapravo ukazala na važnost preporuka koje su date, a to je da se poveća nivo i tempo rada na predmetima ratnih zločina. In every single country, the process of justice has been delayed in a manner that nobody foresaw. U svakoj državi je proces postizanja pravde zapravo odložen na način koji niko nije predvidio. And it therefore is vital that all efforts are expended, in particular, to bring the war crimes trials to a resolution before 2023. Tako da je zaista od velike važnosti da se predmeti ratnih zločina dovedu do svoga rješenja prije 2023. godine. I can really only echo what the OSCE mission ambassador has said a few minutes ago. Mogu samo ponovo naglasiti ono što je ambasadorica šefica misije OSCE rekla prije nekoliko trenutaka. And I imagine that Ambassador Field said as well. I zamišljam da je i ambasador Field rekao to isto. And that is that it is in the interests of all, and particularly the public, that those who are the most responsible for the war crimes that were committed are tried as soon as possible. A da je u interesu svih, a naročito javnosti, da oni koji su počinili ratne zločine budu suđeni što je prije moguće. And by the most responsible, I mean those who are responsible for ordering or failing to take action to prevent these crimes. Najodgovorniji su oni, po mom mišljenju, koji su naredili ili su spriječili događanje ovih ratnih zločina. It is those accused in that fashion with whom the court of BIH and the prosecutor's office of BIH should be concentrating. Dakle, oni
koji su naredili i oni koji nisu spriječili događanje ratnih zločina su oni na koje se treba fokusirati tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine. That does not mean that those who directly committed the crimes should escape justice. To ne znači da oni koji su direktni počinioci ratnih zločina trebaju izbjeći pravdi. Justice can be achieved if the cases which involve direct perpetrators are transferred as soon as possible to the cantonal and district court for trial. Pravda se može postići ako se što je prije moguće predmeti sa direktnim počiniocima prenesu na kantonalni i okružni nivo što je prije moguće za suđenja koja bi se održala tamo. And obviously, the first thing that has to happen is that the revised national war crimes strategy must be brought into effect. Prvo, naravno, što se treba dogoditi jeste da stupi na snagu revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina. Anything else that anybody wishes to ask me about, I'm here and happy to answer questions, but really everything that I have to say has been said in my report. Za sve drugo stojim na raspolaganju da odgovorim na vaša pitanja, ali zapravo je sve ono što sam željela reći već zapisano u mom izvještaju. So as I say, I'm here and ready to answer any questions that anybody wants to ask me. Dakle, stojim na raspolaganju da odgovorim na bilo koje pitanje koje imate. Provided I know what the answer is. Ako bih znala šta je odgovor, naravno. Zahvaljujem se sutkinji Korner. Sigurna sam da će imati odgovore na vaša pitanja i ovim pozivam predstavnike medija, kojima se još jednom zahvaljujem za prisustvo, da postavite pitanja tako što ćete podići ruku virtuelnu i iskazati svoj interes za postavljanje pitanja ili putem čata možete postaviti pitanja. Pa ću ja pročitati. Ja sam već dobila u pripremi ove preskonferencije nekoliko pitanja uz dopuštenje predstavnika 3 medijske kuće. Ja bih ih pročitala sada u vaše ime. Ako budete imali dodatna pitanja, molim vas da se javite. Prvo pitanje bi bilo za sutkinju Korner. Samo Žole, molim te da prevedeš. I have already received several questions beforehand from the media representatives, which I'm now going to read on their behalf. And the first question goes to Judge Kona. Sutkinja, izvinjavam se, pitanje je upućeno za šeficu misije OSCE-a, ambasadoricu Kavalek. I apologize. The question is actually directed to the head of OSCE mission, Ambassador Kavalek. Sutkinja Korner je u svom izvještaju konstatovala ozbiljne propuste u tužilaštvu kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, a evidentne su i zamjerke glavnoj tužiteljici kada je riječ o rukovođenju. Pada u oči da se nije mnogo promijenilo od izvještaja iz 2016. godine. Kako vi gledate na ovo u kontekstu nužnih promjena u pravosuđu koje ne traži samo međunarodna zajednica, već i javnost? Da li vam ovo djeluje zabrinjavajuće? Pitanje je uputio Amil Dučić, Focus 2. The question from Amil Dučić, Focus.va. The question goes like this. Judge Korner, in her report, noticed serious shortcomings in the prosecuting office when it comes to war crimes processing. What is evident is her objections directed towards the chief prosecutor when it comes to the management. Not much has evidently changed since the 2016 report. How do you view this in the context of the necessary changes in the judiciary, not only requested by the international community, but by the public as well?
Does this seems concerning to you? Thank you very much for the question. And like Judge Corner in general say, a lot of our commentary is contained in the report. But let me just add that the reason that we did ask Judge Corner to return and do a second report was because of our commitment to tracking progress on the recommendations from the first report and to ensuring that there was oversight of the process. And I think the fact that we chose to continue the report with continue and do a second report with the support of the UK is an indication that yes, we had concerns about the ability of the prosecutor's office to follow through on all the recommendations. Jedan od razloga zašto smo pozvali sutkinju Korner da dođe u posjetu u januaru 2020. godine i da napravi ovaj izvještaj jeste bila dakle naša zabrinutost skupa sa Ujedinjenim Kraljevstvom u vezi sa tim načinom na koji se dakle provode preporuke iz prethodnog izvještaja i u vezi sa nadzorom. Stvar je u tome da smo mi zapravo ovim drugim izvještajem željeli da pokažemo našu predanost u praćenju napretka na provedbi ovih preporuka i u tome da nadziremo način na koji se one provode. Nama je jasno da je teško promijeniti praksu preko noći i zbog toga smo mi također sve troje u našem uvodnom obraćanju pozvali Vijeće ministara da što je prije moguće usvoji revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Zahvaljujem se ambasadorici Kavalek. Sljedeća pitanja su upućena sutkinji Korner. Thank you, Ambassador Kavalek. The next questions are directed to Judge Corner. There are 5 of those. 5 pitanja ima. Iz Birna Haris Rovčanin. Prvo pitanje bi bilo. Prilikom izrade prethodnog izvještaja glavna tužiteljica Gordana Tadić sjedila je na svim razgovorima sa tužiocima. Naveli ste u ranijem izvještaju da je to uticalo na slobodu tužilaca da govore o problemima. Kako je bilo ovaj put? Da li je gospođa Tadić ili neko drugi iz rukovodstva tužilaštva prisustvovao razgovorima i koliko je to uticalo na slobodu tužilaca da govore? Just a moment. Žolt, ja ću. There are 5 questions in total. All 5 of them are for Judge Corner. First is from Bern, from journalist Haris Rovčanin, who asked the following. In the previous report by Judge Corner, it was highlighted that Madam Tadić attended all of the interviews with prosecutors, which reflected on their ability to speak freely on all of the issues noted. What was the situation this time around? Was there somebody in attendance? And what is your impression of whether that affected their ability to speak freely? Yes, on the last occasion in 2015, when I was conducting the interviews, the now chief prosecutor, Mrs. Tadić, did sit in on the interviews, but as I said in my report in 2016, I did not believe that it did, in fact, hinder the prosecutors from speaking freely.
I thought it might have that effect. It did not appear to. On this occasion, there was somebody from the office of the prosecutor sitting in throughout all the interviews. I believe someone from Mrs. Tadic's office. But she was of enormous help, I should add, because she helped with the translation. She spoke fluent English. I'm sorry, I forgot that it's not simultaneous translation. Okay. It's all right, you can continue. Right. My feel for this was that the prosecutors were not inhibited by the presence of someone from the office. Okay, got it. Tačno je, kao što sam napisala, prošli put kada su obavljani razgovori sa tužiocima, gospođa Tadić zaista jeste prisustvovala svim razgovorima, ali kao što sam ja istakla u svom izvještaju, moj utisak nije bio da je to u velikoj mjeri ograničilo tužioce da slobodno govore o problemima na koje su ukazivali. Ovoga puta također je neko prisustvovao svim razgovorima sa tužiocima koje sam obavila u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Vjerujem da se radilo o osobi iz kancelarije gospođe Tadić, glavne tužiteljice. Ta osoba nije utjecala na sposobnost tužilaca da slobodno govore, čak šta više bila je od ogromne pomoći. Nekada je pomagala i sa prevodom, govorila je tečno engleski jezik, dakle bila mi je od velike pomoći i moj utisak je bio da tužioci zbog toga nisu bili spriječeni da otvoreno odgovaraju na moja pitanja. Zahvaljujem se. Sljedeće pitanje, također Birn Haris Rovčanin. Tužilaštvo nije ispoštovalo 15 od ukupno 32 preporuke. 13 je ispoštovano samo djelimično, a samo 4 su ispoštovane u potpunosti. Da li ovakvi rezultati izvještaja pokazuju da sadašnja glavna tužiteljica treba da ostane na toj poziciji, s obzirom da ste naveli kako su potrebne radikalne promjene u radu tužilaštva? Next question, also from Birn, same journalist Haris Rovčanin, who asked the following. The prosecutor's office of Bosnia and Herzegovina failed to implement all of the recommendations. They implemented 15 out of total 32 recommendations, 13 partially, and only 4 recommendations were implemented fully. What is this indication of, since you mentioned in your report that radical changes are needed? Does this suggest that Prosecutor Tadić should stay in her position or not? The question of whether Mrs. Tadić should stay in her position or not is not a question for me. That is a question for the authorities. I believe that Mrs. Tadić, given the support that she needs and the will, which I believe that she has, will implement the changes that I have recommended. The history of the prosecutor's office is, I'm sure, well known to everybody here. And if Mrs. Tadić does implement the recommendations, which I believe that she will, well then that will be all to the good of the progress of the war crimes trials. Pitanje da li gospođa Tadić treba ostati na svojoj poziciji nije pitanje na koje ja trebam odgovoriti. To je pitanje koje treba uputiti nadležnim organima. Gospođa Tadić, imajući u vidu podršku koja joj je potrebna i volju koju je pokazala, po mom mišljenju će raditi na provedbi preporuka sadržanih u izvještaju. Prošlost tužilaštva Bosne i Hercegovine, njegova historija manje više poznata je svima. Ja vjerujem da će, to je moje mišljenje, gospođa Tadić raditi na provedbi potrebnih promjena. Zahvaljujem se. Sljedeće pitanje je na sličnom tragu. U intervju za Birn BiH glavna tužiteljica je rekla da je provela preporuku za vraćanje regionalnih timova
U vašem izvještaju piše da je to urađeno samo djelimično. Kako vi komentarišete takve navode tužiteljice koji su se ispostavili netačnim? Next question is similar to the previous one. In her interview for BIRN BIH, Madam Tadic said that she implemented your previous recommendations on reintroduction of regional teams. Your report, however, suggests that this has been done only partially. What is your reaction to this? Well, I'm not entirely clear what you mean by what is my reaction. Nije mi sasvim jasno šta mislite po time kada pitate koja je moja reakcija na to. My findings in the report are that it was not implemented fully in the sense that it was a workable unit which could deal with war crimes. Moj nalaz sadržan u izvještaju jeste da takav pristup nije primijenjen u potpunosti, što znači da takvi regionalni timovi nisu timovi koji mogu potpuno neovisno djelovati na terenu. Zahvaljujem se. Sljedeće pitanje. Da li smatrate da je u proteklim godinama nakon prvog izvještaja glavna tužiteljica davala lažnu sliku unapređenja rada tužilaštva, s obzirom na to da je često govorila kako se radi na preporukama i da tužilaštvo radi bolje? Recimo, glavna tužiteljica je rekla VSTV-u da je uvedeno mentorstvo za mlađe tužioce, iako u izvještaju navodite da nije učinjen nijedan pokušaj uvođenja pravilno strukturiranog mentorskog programa. BIRN, Haris Rovčanin. Again, a question from BIRN, from the same journalist, which goes as follows. Do you think that in the years that passed since the last report, a chief prosecutor tried to paint the false image of the situation in the prosecutor's office? For instance, she said, Madam Tadic said to High Judicial and Prosecutorial Council that the mentorship program was introduced for the younger prosecutors, while you found that that has not been done. I am not aware of the detail of what the chief prosecutor said to the HJPC. Ja nisam upoznata sa detaljima onoga što je gospođa Tadić rekla Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. I repeat what I said in my last answer, that my findings are that the mentoring program has not been fully introduced. Ponovit ću ono što sam rekla i u mom prethodnom odgovoru i što sam istakla u svome izvještaju, a to je da je moj nalaz da program mentorstva nije u potpunosti i u cijelosti uveden. Zahvaljujem se. I posljednje pitanje iz BIRN-a, makar za sada. U izvještaju ste naveli da većina preporuka nije uopšte bila provedena, a da su neke počele da se provode tek kada je objavljeno da će se raditi novi izvještaj. Koliko je toga bilo ispoštovano prije najave da će se pripremati novi izvještaj? Last question for the time being from BIRN. In your report, you noted that most recommendations have not been implemented, and that implementation of some of them only commenced once it was announced that another report, a follow-up report, would be done. Sorry, what was the? I'm sorry. What was the question again? Željka, možeš li pročitati, molim te? U izvještaju ste naveli da većina preporuka nije uopšte bila provedena, a da su neke počele da se provode tek kada je objavljeno da će se raditi novi izvještaj. Koliko je toga bilo ispoštovano prije najave da će se pripremati novi izvještaj? So the question is, how many recommendations have been implemented prior to the announcement that the follow-up report would be done? I can't say precisely how many had been implemented. Again, there's a table of what had been implemented and what had not attached to my present report.
from memory, I would say very little. Ne mogu tačno reći koliko preporuka je ispoštovano i do kojeg perioda. U mom izvještaju sadržana je tabela koja pokazuje koje preporuke su provedene, a koje nisu, i ne mogu tačno po sjećanju sada reći neki broj. Zahvaljujem se. Sljedeće pitanje je od N1, Adisa Imamović, za ambasadore Kavalek ili ambasadora Fielda. Zatražila bih komentar, ako može, na to što Bosna i Hercegovina još uvijek nema na državnom nivou strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Osim toga, činjenica je da bez obzira na to što je veliki broj ratnih zločinaca osuđen, neki poput Krajišnika umiru, no ideologija ostaje iza njih. Najviši politički zvaničnici i dalje podržavaju ono u čemu su ti ljudi učestvovali, institucijama daju nazive po ratnim zločincima. Kako promijeniti svijest dijela građana? Next question is from N1, from Disa Imamovic, for ambassadors Kavalek or Field. The question is, please comment, how come that Bosnia and Herzegovina still does not have the national war crimes strategy at state level? Also, war criminals, even convicted war criminals, tend to die, but their ideology stays living. Most senior officials continue to promote such ideology. Awards are presented and institutions named after war criminals. If you could please comment that. All right, thank you for the question. I can't answer the question as to why the revised war crime strategy has not been adopted. That's a question for the authorities. It's certainly something that we and other members of the international community have long advocated for and continue to push for. It's related to the 14 priorities that the country has identified for itself related to European integration. So that is a question that should be directed to the authorities. On the larger question, our focus at the OSCE is on promoting constructive dialogue. We want to see progress moving forward, and particularly justice is part of that process. So it's critical, as we have said time and again, that there be progress on these cases. And I think that that has a large part to do with the ability of the country to move forward. And we also agree that it's important to find support constructive dialogue, and to avoid the types of statements and policies that are not constructive and create more divisions in the society. Što se tiče nas, ne mogu dati odgovor na pitanje zašto nije usvojena državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina. To je pitanje koje treba uputiti nadležnim institucijama. Mi zagovaramo usvajanje ove strategije i pozivamo na to. Usvajanje strategije jedan je od 14 prioriteta koje ova država identificirala u okviru procesa pristupanja, odnosno u okviru procesa euroatlantskih integracija. A što se tiče šireg pitanja, pažnja OSCE-a posvećena je promoviranju konstruktivnog dijaloga koji je neophodna pretpostavka za daljnji napredak ove zemlje, za ostvarenje pravde, što je nešto na što posebno pozivamo. Dakle, veoma je važna ta sposobnost zemlje da ostvari napredak i krene naprijed, i s tim u vezi mi podržavamo konstruktivan dijalog i uvijek pozivamo na izbjegavanje prakse stvaranja podjela i davanja izjava koje ne doprinose tome. Zahvaljujem se, ambasadore Field. Thank you. I think it's a very good question. And I too cannot explain why the National War Crime Strategy has not been passed at the state level. It is a document that has existed for many years. It is a clear priority on the EU path. This, frankly, is one of the easy steps in the rule of law. So I cannot explain why.
and I sincerely hope that situation will change very soon. The second part of the question, though, again, is a good one. Glorification of war crimes, denial of war crimes, celebration of those responsible and those who have been convicted are all negative steps which hold this country back. And this is really why I think it is so important that we continue to see efforts to prosecute those war crimes, clear cases. That gets harder the further we get away from the period in which they were committed. But I think we have in front of us, thanks to Judge Corner, a very clear set of recommendations, of steps that will take this country towards that path, and that active process of reconciliation that comes from identifying and prosecuting those responsible. And I thank once again Judge Corner for that. Zaista dobro pitanje, moram reći, ni ja ne mogu objasniti zbog čega nije usvojena državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina. Dokument strategije postoji već duži niz godina, to je jedan lagan korak u oblasti vladavine zakona i mogu samo izraziti nadu da će do promjene doći uskoro i da će taj dokument biti uskoro usvojen. Što se tiče drugog dijela pitanja, ponovo vrlo zanimljivo, vrlo dobro pitanje. Dakle, pojave poput glorifikacije ratnih zločinaca, poricanja ratnih zločina i genocida, slavljenja ili veličanja počinilaca, sve su to negativni koraci koji zaustavljaju napredak ove zemlje. Zbog toga je veoma važno procesuirati preostale predmete ratnih zločina. Jasno nam je da je napredak u ovoj oblasti sve teži što se vremenski više udaljavamo od trenutka počinjenja ovih zlodjela. Međutim, zahvaljujući izvještaju sutkinje Korner, mi sada imamo jasne korake u okviru njenih preporuka i koje će doprinijeti ubrzanju realizacije ovih ciljeva i doprinijeti pomirenju u ovoj oblasti. Još jednom izražavam zahvalnost sutkinji Korner na izradi ovog izvještaja. Hvala vam. Sljedeće pitanje za sutkinju Korner od gospodina Ranka Mavraka. Koliko je od 4000 potencijalnih osumnjičenika, onih koji su u kategoriji odgovornih za najteže ratne zločine i koje bi trebalo procesuirati na državnoj razini? Da li je moguće učiniti to do kraja 2023. godine? One more question for Judge Corner from journalist Ranko Mavrak. How many out of 4,000 potential suspects which are in the category of those responsible for the most serious war crimes that should be prosecuted at state level? Is it possible to do that by the end of 2023? Please unmute yourself. Excuse me. The answer evidently is that if there was sufficient evidence to prosecute all 4,000 suspects, then no, they could not be concluded before the end of 2023. I think it needs emphasizing, as I have emphasized before, that it's never going to be possible to prosecute every single person who in some form or another was responsible for an alleged war crime. What needs, however, to be done, as I said in my report, is that a prioritization must be made by the Office of the Prosecutor, both here and else, both at the state level and elsewhere, as to which of the cases are those which are possible to prosecute, where there is evidence which is sufficient to give the opportunity of a conviction. And there are a number of factors which I set out in my report which will have to be taken into account.
Odgovor na ovo pitanje jeste ukoliko postoje dovoljni dokazi za procesuiranje svih 4000 potencijalnih osumnjičenih, onda postaje sasvim jasno da to neće moći biti postignuto do 2023. godine. Međutim, ono što želim naglasiti, a što sam naglasila i ranije, jeste sljedeće. Nikada neće biti moguće procesuirati svaku pojedinačnu osobu. Zbog toga je važno utvrditi prioritete kako na nivou tužilaštva Bosne i Hercegovine, tako i na nivou pravosudnih institucija na drugim nivoima. Potrebno je utvrditi koji su to predmeti koje je moguće procesuirati i u kojima postoje dokazi dovoljni za presudu. Prilikom izrade takve liste prioriteta potrebno je razmotriti mnogobrojne faktore. Zahvaljujem se. To su bila sva pisana pitanja koja sam ja do sada dobila. Ako neko ima još neko pitanje, molim vas da se javite. These were all written questions that we received so far. If there are any questions that somebody would like to ask, now is the chance. Čini mi se da nema i ukoliko je to tako, ja bih da se zahvalim svima vama za prisustvo danas, naravno posebno sutkinji Joani Korner za pravljanje ovog izvještaja, kao i ambasadorima Field i Kavalek na uvodnim napomenama i na odgovorima. Još jednom hvala svima što ste prisustvovali i što ćete raditi naravno na implementiranju preporuka izvještaja sutkinje Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Oprostite. Looks like there are no further questions. Ja se izvinjavam, Merima, glavna tužiteljica Tadić bi nakon ove moje odjave ipak da se javi, pa molim te samo da to prevedeš. One question from Chief Prosecutor Tadić. Izvolite. Uvažene ekscelencije, ambasadorce Kavalec i ambasadoru Field, uvažena sutkinjo Korner, svi učesnici ovog događaja, kao i predstavnici medija, želim sve srdačno da vas pozdravim. Dear Excellencies, Ambassadors Kavalek and Field, Judge Korner, all participants in this event, representatives of the media, I'd like to greet you all. Želim da vam se zahvalim na svemu što ste učinili i što činite za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za pravosuđe Bosne i Hercegovine, a prije svega za tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čijem sam ja čelu. I'd like to thank you all for everything you're doing for Bosnia and Herzegovina, for the justice sector in Bosnia and Herzegovina, and the prosecutor's office, which I'm heading. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je najveći broj predmeta ratnih zločina i vaša pomoć je nama neophodna u rješavanju i ubrzavanju rješavanja ovih predmeta. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, we have the highest number of war crimes cases, and we need your help to address all of those cases. Vi vidite i na snimku da je kompletno rukovodstvo posebnog odjela za ratne zločine zajedno sa mnom i to su naši zajednički stavovi. As you can see on your screen, all members of our special department for war crimes are here with me, and this is our common goal. Želim da se zahvalim i svim domaćim i međunarodnim organizacijama koje pomažu tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. I also want to thank all of the domestic and international organizations that are providing support and assistance to the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina. Mislim da je sutkinja Korner dala objektivan prikaz koji se odnosi na rad na predmetima ratnih zločina i da će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u narednom periodu ispoštovati preporuke sutkinje Korner. I believe that Judge Korner gave objective overview of the situation in this area, and the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina will do its best to implement recommendations noted in the report.
Naravno, neke stvari nisu samo do tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vidimo, nije usvojena državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, usporio nas je i COVID-19, ali mi cijelo vrijeme nismo stajali sa radom i radimo i evo i danas imamo jednu veoma značajnu akciju u Bosni i Hercegovini. Of course, not everything is up to the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina. As has already been mentioned, the National War Crime Strategy has not yet been adopted. We've also been slowed down by COVID-19, but we never stopped working. Svjesni smo da je veliki broj predmeta, a ja ću sada odgovoriti kratko samo na pitanje koliko predmeta imamo najsloženijih. Najsloženijih predmeta je 253 protiv 3157 lica. We understand that the number of cases that remain to be addressed is very high. Let me just clarify how many of those are the most complex cases. In total, we have 253 most complex cases against a total of 3,157 individuals. I kategorije 2, 196, to su manje složeni predmeti, ali ne oni koji su svi za prenos, protiv 1066 lica. In category 2, which are the cases of a smaller degree of complexity, but not to be transferred to other level judiciaries, we have 196 cases against a total of 1,066 individuals. Osim toga, mi imamo preko 500 predmeta po nepoznatim izvršiocima KTM predmeta i preko 1500 predmeta KTA, među kojima su i ekshumacije. In addition to that, we have over 500 cases against unknown perpetrators and 1,500 cases in another category which also require exhuming of bodies. Obzirom na ovo što sam navela, a da u odjelu radi 27 tužitelja i oko 120 uposlenika, želim da istaknem da ćemo mi, izvršili smo reviziju svih predmeta i ponovno ćemo izvršiti, sutra imamo nadzorno tijelo povodom prenošenja u nadležnost kantonalnim i okrugnim tužiteljstvima. We have 27 prosecutors, as I mentioned, and 120 staff members in this department. We revised all of our cases and we will continue to do so. Tomorrow we have the session of supervisory body where we will discuss transfer of remaining cases that meet the criteria. Pokušat ćemo da sa sudom BiH, s kojim uspješno sarađujemo, nađemo zajednički jezik i što veći broj manje složenih predmeta prebacimo na nadležnost ovim tužiteljstvima. We will try to find common ground with the Court of Bosnia and Herzegovina. We've been working with them very closely. So together with them, we will try to identify all of the cases that could be transferred to low-level jurisdictions. To je prvenstveno u interesu ovog tužiteljstva, jer kako je rekao uvažena sutkinja Korner, i strategija je predviđena do 2023. godine, još nije usvojena i naravno da nećemo stići riješiti sve predmete do te godine. This is first and foremost in the best interest of this prosecutor's office, because as distinguished Judge Corner said, the National War Crime Strategy has not yet been adopted and the deadline for its implementation is by 2023, and it's unreasonable to believe that it would be implemented since it's not adopted yet. Jedan broj predmeta mora se rješavati u okviru regionalne saradnje i tu nam također misija OSCE, gospodin Serge Bramers, glavni tužitelj, UNDP i svi drugi pomažu u regionalnoj saradnji i u načinu da nijedan zločinac ostane nekažnjen bez obzira gdje se nalazio. Some cases will have to be addressed by using regional cooperation. In that area, we have full support of Mr. Serge Brammertz and UNDP, and by using regional cooperation, we will do our best to make sure that none of the perpetrators escape justice. Obzirom na to, mi se zahvaljujemo na trudu i na
uloženim sredstvima od strane Ujedinjenog kraljevstva koje ne samo u ovom segmentu nego u svim drugim segmentima ovog tužiteljstva dajete svi zajedno nesebičnu pomoć, a mi ćemo se potruditi da opravdamo povjerenje i da u interesu žrtava Bosne i Hercegovine prvenstveno i u interesu ove zemlje ispoštujemo vaše preporuke i uradimo i više od toga. Hvala vam svima. We really appreciate not only the efforts, but the funding provided generously by the United Kingdom government, and we appreciate the support we received. We will do our best to justify the trust in the interest of justice, in the interest of victims, and in the interest of our country. Thank you, everyone. Zahvaljujem se glavnoj tužiteljici Tadić. I ovim zatvaram preskonferenciju na kojoj smo predstavili izvještaj sutkinje Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Hvala još jednom, nosite maske i čuvajte zdravlje. We thank Chief Prosecutor Tadić, and with this we close this press conference, which served the purpose of launching this report. Thank you everyone again for your support. Wear masks and stay healthy. Hvala.